Timo Lenge Kunkamsang, Lenge ne Pugi Panchin ki Tunde Kejisangu Chodu ki Letsen Sensi na Wakasushu, Nga Sangur Nyendu Batin Chahin, Taring Nechin the Shibe Se Shidang Resapasan She, Shamla Sakordi Kejisangu Kajik Nindu Shuguhin. Mun ki Tawan ki Mimansu Konsho ki Rawan ki Lambu Shibe Komju Shi Gozu Dube Kor Tang, Kashung ki Rinzi Hungar Toje Ku Chong Simbe Kor Jebele, Kupung Zite Mebe Kor. Pabe kebe troling sondu teng tangbo nejo toje tendu uzu nabe kor. Ari kemi leje tru benjo ge nyeje je dube kor tang. Nyamje kyazo ne pyoge koryu sungyo ba tsungwe tsiringi nedang la semtsab yueba sedyo nang dube kor che nyendyo shuyu himbe sangyur kebe ka sinsi nangsho. China sunbe tse sumsoje yene chiljikdong kubya ngabju nga gulor. Kyanagi pyoe yong la zinzu che de kongsho zuyo gugar lenge noling ne Chojola chipduingi pabu sanzam genzek manikyu, muyu tu tomar shapsor kwebe nimo te ke yubatang tu. Tawang zongi kuti wo genzek manine mun tawang par, nindang tugi ring Dalai Lama rawangi lambu, Freedom Trail of Dalai Lama shebe kumdu ki legui shik, pegu tsu yudu. Legui uje ki zegui to Arunachal churik lunchin, jambe wangdu tang, ngade chozo tumi tsiring lamu, zuyo legui nang, Nyamshu chegen chongde guji tang sanzam sungyop chegen mangmi. Kendu badang teshin chige ki yugurwa so kyu mitang sumgyal ha nyamshu cheyudu. Chinda sunbe tse ngi ngin zinjyo nangi sangyo gyulam tang, mi kel ki chizo gyulam kagi ni tsuyutana, kasang kyana shungde mine pyo golo kadizong longwe kunbe kunda, juguam ringzeng hungar toje karsong chamidu gyurne dawa kezamgi chesu, kong ku chong song she ni zu chita che yudu batang. Teche lungwe kunbe kenpo zuebe kunbe niyu minakaji gedane, jugu kong tejong su gyur yuebe yikcha shigi todu, tsenda gui ju yuebele, kongi kupong kangdu yuebatang, dadu namshila kuchong yume sogi nizu shibda shigi midobe, tachar shido tupgi meba redu. Dadi tse sumni konstale lame pyo dang kyagar nawe rikshun dine kanki, kuti shube ninja ni ringi, kyagar kiyong chuling tsondu teng tangbute, nejo toji tengi Buddha Heritage and Resort, shebe suju kandu uzu nangdu batang. Tengdi tsondu uje zegui to gundun zowo Dr. Tiger Jan SM2. Kalyun chisur samdor rinpoche tang kuker chungje kasur tenpa tsiring. Dine kange ngeduen ba serme kinsur dashi tsiring tang, keshe tupden chimba, deshin kyagarda pyoge keba shibju sam nyamshu nayudu. Deshin zegui to gonshogi sunchi shi zewe nang, pyoba suyo kyagargi nawe shirab sungyop chene, longo jikdong sumgyala doshin huyabatang. Kyana marsho tsobe pyola zinzui cheche, nganzula kadu chinye shi dekyang. Ngansu zinju du pyoge choda rikshun kunze sungyopgi shiza tenpo sung huyabatang. Dine kan dine kyagargi nawe rikshun la tunan chagyutsam minbar, rikshun teda tengrabgi tsenzel tang, nyamje chidar che tumin che gyu himbatang. Kyagarne pyola tarwe nangbe chodan dadrup nangbe tsiri chegi mirab tume samlu tongcho la gyuwatang yop so kuyudu. Deshin dadi tse sumdang shi je nindang nigi ring, kebaka jigi ngubui chungi tang, simkam rikbatang teyi laklin, tsema jigi ju shi to tamshi tang tiwatili nangyu hindu. Ari shungi Hong Kong tang kyana nangdu yuebe kyana shungi leje chula benjo ki, nyeje je yudu. Leje chubute da ni kezim kane Hong Kong wa chula changyun tang, Hong Kong yi rangyo meb suge hime nguizin ho, nyeje je yudu. Chize nyi ngin Taipei Times, Dubab ki ni tsu dunse dana, kyana shungi leje gashe ta Hong Kong nangdu yuebe leje je, kyundom leje chula ari shungi kyana ki chila yuebe Hong Kong wa chula, kezim kane changyun tang Hong Kong rangyo meb suebe, Nyeming wo benjo ki nyeje je yu duba tang, kyana shungi ari chajue tela kole lo yu himbar ju yu du. Leche teda ki nangne Hong Kong nangdu yuebe timgang ki timjung Paul Lam sewa tetang, kegab tenja timlu sungyop lengang ki genzi, Dong Jingwe nyendo legung ki gyobu, Raymond Sui chag yi sewa je yu du. Kyana da Hong Kong nang yuebe leche tetsu, ari mise ji tang ari nedu che gen shi. Saja she la nedu che gen che kyu mi chogu la kezim kane chanu che shin hyeba, ari chisi lenga ne ju du. Deshin ari chisi lenga ne kyana shungi leche chubute, Hong Kong na kegab tenjagi timlu sebe ho, mimang kangjun zinsun tang zunju, nye che gao so Hong Kong ki mimang so la kanyi tsime je yueba ju du.
Chinda sunbe tse nyu sagu ni nyamje kezo ye towa mi top down sungyo be ne dang to mixe nyen ba Mary Lawler tang zangma dang te tang Kyune chingi kuryu ta towa mi top down te mixe nyen ba Astrid Prentice Rain de shin samju tang ma ju rawang kontor tongwa tang sungyo te mixe nyen ba Iran Khan je gi chenda gwebe hige nang Pyoge koryo sungyo ba tsungyu tsirin zinsungi zunju chebe ne dang te zada gi simtsab yob sedo na yob shin Nyamje kezo ge takyab nang sewa tanna, tsungwe tsiring lagi zugdun tsoba te kuryo la nugyun sobe nyen tu shik, talam to kyabe cheche, chilo nido ni sabshi dawa jube tse juanga ne jubdun par tongmar tijue che yudu. Dene tse jubge ne ni sabdun par delam meba kanyar che shing, teje kongi nang mitsor kong timjue chagyu himbe nitsu tang yu. Mixing in Juba Tsu, Tim Kang la Jerkin, Tsangme Ngunzu ne Ngoju Lagyaki Nizu Pukabate, Tim Da Jugi, Kurim Manso Ge Doship Cheba Gango Che Sibete, Simsab Gang Huber Guitu. Naning China Jube Tse Ni Sabge Nin, Kyungju Zo Mima Tim Kang Ki Tsungu Tsiring la, Jizo Ge Talam Tube Nyeming Ho, Nyeji Tangde, Dawa Ke Zunju Che Hubatang, Tade Char Kong Kang Du Yume Soge Nedan Sebu Mebmase, Kongi jizo gyulamgi kajang yang mebar suyo yudu. Singmo lenge tundi kejen sangyu chodugi lechen digar chu tiwahi. Kede lenge nepyo dang kiji sangyu kebaka sisi nangdu yu tse. Ngodeb ta YouTube deshin Instagram chegi tola pyogi panchi, Yangna Tibet Express ki tadi toni sisi nangyu yuebe. Dedoyo lenge ne gonja nang ro. Ngansu jime lechen na yang ya je yong, gadinche.